ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ولم يكن له كفوا أحد. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله. Fatihah. الجنة نعيمها سعد لمن يسر ويسر ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ بالله بسم ذات العلي مستدرا بين البركة لما له وعلا وأصلي ببعض موارد سائكة هنية مبتدئا من الشكر جميل مطايا وأصلي على نور النصر بالتقدم الأولية المنتهي الخلق كلمة والجبال استوى الله تعالى
رضوانا يعبد الطائرة النبوية ويروم السهابة والأترام وعلا واستزيد آية لسلوك السهول الغالية الجلية ويفتح من الغاية في تأتي الهتاء وهتاء وأنشر في قصة المولد النبي بغرم السلام كرية ناظما من النسب السرير دكتور المسامع بهلا واستعينوا بعون الله تعالى وقوة القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فقل سيدنا محمد لا يبدو المطلع والمتصم صحيبة حمد ومن التسال والثانية ابن أسر مصر ونفه واسمه قراءة الذي ينتقى الارتقاء للأولياء ابن قصي والسمجاني وصيب كسيد تكسي في بلاد القرى القاسية إلى أن أرى الله تعالى إلى الحرم والتغني فهمهما. صلى الله على محمد ثنية الوداع صلى الله على محمد صلى الله عليه وجب الشكر علينا ودعا لله صلى الله على محمد صلى الله عليه أيها المبعوث فينا جئت بالحبر المطاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عيسى بدكار الربقاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جميلا وجمال يا مطاع صلى الله على محمد صلى الله عليه قلبي مستلادنا ديناي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الجميل تبعا له اتباعي صلى الله على محمد صلى الله عليه يا وسلم حبيبي يوم عسر وجدي صلى الله على محمد صلى الله عليه ربنا صلي على من هل في هري البقاء الله على محمد صلى الله عليه وسلم سترا علينا يا مجيبا كل داعي صلى الله على محمد صلى الله ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم ومهيا سنة القراء وليلة الولي الذي كان يدين سر يومه واسدهاء يا ولالة الواب ولهم أنت له النساء وأتكرمها بأكل مما أهلت قبل مريم الأضراء مولد كامل تفيت للكفر بال عليه ووباء وتوالت فرساتي بأنك استوى وأنك الحناء هذا
kesekian dari kewasari bakemati turiyati warawiyah Fatuba yasatu sallallahu alaihi wasallam kataramihi wa marma Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa barak sallallahu alaihi wasallam ala al-ardi was-samaa'i al-aliyah mu'minan bidzalika rabbul sudadihi wa ulahu sinniyah wa yasrullahu ta'ala lama manna bihi alaihi wa mutawawil sallallahu alaihi wasallam tiran makturan bi qurratin ilahiyah Tayyiban daina makulatan bikul inayati aina wakilatan ujadu ba'da sabilayani sariya wa ulawatan wa samu wa wadaw wa akram wa maswa Allahumma salli wa sallim wa barik alahu wa daranda biladati awarik wa radayum baydiyam إرعادا لنبوته وإعلاما بأنه موت الله تعالى ومتى فسدت السماء وتواه بطعه وولدته وسفنفس الشيطانية ورجمت الرجوم نجرت كل راجم بها مرفا وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم أنجوم السوريا واتعد بنورها من الغرم والباء وخرج معه نور له سور الشمس القيسرية غراما بمثله والدوداء ومغنى وانسد الإمام بالمدين الجرمي الذي أنزل ونوصمكم تقرى بالبقائم والكرم والأصلية يا من لا يرجى غير ولا يعن ولا سوى يا من استغنى إلى قدرة القيومية وأرسل البلي من استودعه واستهدى نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي يزى في ظلمات سك دجى ونتسلسل لك بسرك الذات المحمدية وأنواع الأنبياء بسورته أولهم بمعنى وبأبي الكواكب الأمن البرية وسكينة السلامة والنجاة ونفس الهداية والابتلاء الذي بدأوا نفوسهم لله يبتغون كلا من الله وبأمرة صالحة المناكب والوزوسية الذين تبصرون بنعمة وفضل من الله أن توفق لنا أقوال المالين لا سني وتنجي لكل من القادرين والغائبين مطلبه ومنى وتؤنسنا من السيطرات الأدواء كالبياب وتحقق لنا من ما منك لنا وتوفق لنا ما منك لنا يا مولانا ما منك لنا آمين آمين وتكفرنا كل ملية وبلية ولا تجعلنا ممن أخواه هوى وتنجنا من حسن يقين قطوفا دانية جنيا وتأمرنا كل ذنب جنينا وتوى كل ذنب جنينا يا مولانا كل ذنب جنينا آمين 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 واستر لكل من العيب هو أجساه وأسراه وإياه وتسخر له سليما ومالما الزدرا وتعم جمعنا هذا من نسائن من أيك سنيا برحمة والتمن سواك وقد سألناك رجيما بوكل الدنيا فأحقق لنا ما منك رجونا فأحقق لنا ما منك رجونا يا مولانا ما منك رجونا آمين 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 اللهم آمين الروات يسير وأنت والرئية وأجر أجر من جعلها دائرة في هذا يوم وأجرات اللهم اجعل المدة وسائر من الإسلام آمنة وهي واسقنا غيثا يؤم نسياب سائلي ساب ساب ورباب وأغفر لنا هذه المرود المعبرة المولد سيدنا جعفر من إلى البرسنج نسبته ومنتمى فاكك قوصر قربك والرجاء والأمنية واجعلنا المقربين وكيله وسكنا واستر له عيبه وجسعه وأسراه وإياه وقتيا وكريا من مسائل سمعه وأسبع اللهم صل وسلم على خير التجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه
Maksudnya patila dalam spiritulia tiuklatin jawariya tanat tudurat pilih pati biukuni hula wabdalus salatu wa tamu taslim ala sayyidina umalana muhammadin atamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dawa'um fiha subhanaka Allahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kami hormati, pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena pada malam ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama di rumah Bapak Bakri Nengke dalam rangkaian Mapaci dan sekaligus tadi Mapandetemak. Jadi dalam rangkaian acara Mapaci ini yang diawali dengan Mapandetemak, sebentar nanti kami undang yang hormat Bapak Ibu saudara-saudara untuk memberikan paci kepada calon mempelai wanita. Untuk itu, untuk memulai acara Mapaci ini sekaligus kami undang Puak Imam, Alena Puak Imam dengan Nyonya untuk memberikan paci kepada calon mempelai wanita. Untuk itu disilakan. Ketemu ya. Inilah acara keluarga. Kita akan ketemu orang Polmas, orang Samarinda. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Lurah Lubue bersama Nyonya untuk memberikan paci kepada calon mempelai wanita. Jadi sekali lagi kalian Bapak Lurah si bawa Ibu Lurah atau dengan Nyonya untuk memberikan paci. Disilakan. Kalau ini mah manoi. Boleh. Di mana misalkan ada mereka tahu. Tuan der nasi kemapa susu nama. Bersiap-siap Alena Puang Harum bersama Pak Muslimin dari Lumpue. Jadi sekali lagi Alena Puang Harum si bawa Pak Muslimin diharapkan oleh tuan rumah untuk dapat memberikan paci kepada calon mempelai. Jadi disilakan saya undang sekali lagi Puang Harum bersama Pak Muslimin boleh Lumpue. Oke ya Pak. Nah, jadi sementara jalan nah saya Puang Harum sebab Pak Muslimin. Oke kan? Iya. Salam, baik. Kita mau ke paci. Kente. Ikut wali. Selanjutnya kami undang dengan hormat Puak Murtala bersama Nyonya. Jadi sekali lagi Puak Murtala bersama Nyonya untuk memberikan doa restu sekaligus paci kepada calon mempelai. Ini apa?
Selanjutnya kami undang Bapak Muhammad Sunusi bersama Nyonya. Bapak Sunusi si bawa nyonyanya. Tahu nyonyanya? Oh iya. Wah, bukan apa ilahalan. Kali korini. Ada malah joka berjamin pening. Oh, kan mina tarik tidak pening. Acara nih. Apa tunana nih pero? Nah, selanjutnya kami undang Haji Ratmah bersama Hajia Mursida. Selanjutnya bersiap-siap Ibu Asia bersama Ibu Nurhayati. Ibu Asia bersama Ibu Nurhayati. Dia di sini. Apa sini? Cuma kamu tahu dia apa di sini dia. Dia apa sini? Cosa me bersih. Iya mau presidenan kayak kamera Pak. Amplop cosa me bersih. Bersiap-siap Pak Agus bersama Nyonya. Pak Agus bersama Nyonya. Jadi kami masih sebenarnya. Pak Nasir. Ya. Ya, sudah Pak Nasir di bawah. Ya sudah tidak. Ini apa? Kira? Oh, baca deh, Pak. Bersiap-siap kami undang dengan hormat Haja Baba bersama Haja Timah. Haja Baba bersama Haji Timah. Kamu pergi ronde ketiga ya? Persiapan kiri. Persiap. Selanjutnya kami undang Ibu Haja Mastura bersama Haji Sare. Wah, Pak Haji Sare aku takut. Pak Haji Sare. Haji Mastura bersama Haji Sare. Jolo aja jolo biar kena shooting aja jolo Oh iya. Mempelai. Jadi Pak Bakri bersama Mak Nawi bersiap-siap untuk memberikan doa restu kepada anaknya. Kan ada stand. Jauh di stand.
Bersihkan manis tangan kan lagi. Bukit tu bukan ni. Persiapan ciri, nanti nih kan? Oh iya. Wah, besar Pak. Macam ni mati itu mau di sana tiri. 10 liter sampai kapan nih? Iya, jadi jam 10 akan nikah. Jadi jam 10 akan nikah. Jadi paling setengah 10 sudah ada di sini untuk menunggu undangan. Jadi dengan selesainya acara ini maka mari kita menutup acara Bapak Cini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami beri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disilakan. Jadi kedalamnya yang disiapkan oleh tuan rumah silakan. Iya kan Bapak juga. Bapak. Tahan. Oke. Ini dipakai Thank you.
dia. Apa disaka sarada deso. Tidak bapak makan. Udah mulai hapus sih jolo bela la ilaha illallah. Kalau kana ni pintar dapat. Naik nak kamu buat saya tahu. Barangan darahnya. Siti aja. Siti. Ais. Siti. Siti. Siti mah karo. Siti menita, iko nita. Yo lo baru kini tu. Ni kata saya macam ni kata saya. Baik ke isi dah. Dengan saya kaya. Kalau buat. Ke itu isi. Amel Siti. Piruha. Tuan ni ibunya. Makan lagi. Makan ke masih Siti ya? Itu jilbab nah. Ani ya. Kita dong kayak ni. Apa sih itu terakhir? Ada kau pelatih jangan musuh tinggal jangan. Saya dasar masalah ni. Para ni kompor. Apa pergi kita nak mie goreng. Mana tu kompor? Laki pada kompor lah. Alamat aku kaya. Dia pura mak bedak. Dio. Asli. Kami akan nanti tak memang kata bunga. Apa ni dikohe? Malah kita sih tahu karo dia sandal. Biar dia kohe. Jangan ini kok. Sara-sara tu premi kilo meter ni. Keluar dia apa jalan mah? Ya, biar ada itu Ane seperjuangan tu. Iya, darah. Iya, tu kalau malawai nama tu maju juga. Kalau malau nak betul. Buat dari mana? Berani kan Pak bisa benar baik? Cara Pak bisa berani. Mudah orang baik. Ada itu tinggal. Celak. Ya, Pak. Ada. Biasa nak. Oh, dia bisa biasa rok. Biasa rok. Dia tak boleh ambil. Ambil anak ni Andre. Biasa dia bilang malawai. Tapi mai gocek ngerak merok posting waktu tadi tu. Tapi ya nah. Mata lo kok tak posting ini kan dia buru-buru ni melawan. Kalau kok tak apa, cari nak mau problem nasana. Berani cakap ndak. Tu kamu bung tak tu. Nah, kaya pakai kurang dari mada aja tu apa itu yang kesulitan bolana baru ada bawa lesot
rumah yang bakal dagang na. Oh, dek ni saya bayar bunga-bunga tak ada ye. Ai, dari si kapan ni? Berani nak dalam ni. Ala bau oi mengenai. Batang nak kau dagang. Lawak minyak sapa sih. Yo. Lupa teh meli pesak. Celeng itu. Agus serna sama ini milik suruh masuk peri. Nang kemana nih sebelum kemana jaji mana sepiri nih? Hai, kesipas ya. Alamak sama coba dulu makan iso kita. Kita mau lagi tumis-tumis udang. Sama apa lagi tuh? Ayam goreng, ayam candi mau dipanasin. Bentar, saya ambil dulu. Alat kunci ada wae. Iya. Ayammu mana nih? Pergilah. Hei. Ini ayamnya. Beli tiga pakai? Ini akhir. Bagi-bagi tidak ikan. Tiga pakai deh. Paling banyak kemarin. Ini panas-panas. Ini kan bisa dan kayak benar dan kawat. Kilo kan ini dengan kawit eh. Larang kapang. Pada itu dari dulu. Iya, nandan. Ada iya udah mau sebenarnya tapi iya tidak enak. Terus di kulit lauk iya terima nih pergi ke air pergi. Nah, ya apa itu apa? Ayam cari. Tiga pakai gitu. Iya. Aroti. Ini cari cendek. Sudah ada kan ada sini. Magetan. Terus patut balik weh. Balik. Balik lagi soti. Kasih makan. Pasangan di tempel. Nanti nih mau bapak saya kepala. Aduh, saya lompat. Yang terkali saja anak. Cepat kesembuh. Iya. Ikan bolu, berjudul. Oh, itu kan ikan bakar ala bosting paru. Ala sep aco. Lebangnya Ih. Tepak ya. ay mo di ano kumbing-kung
bau sa di plastic. Iya deh. Besar-besar mulu kalau mandek tuh. Kalau ketawa itu ada usai maka ketawa. Ketawa kok seperti seiman. Itu dia paling anu mana goreng. Iya ana wasa. Lu kapan ceduwe nanya. Nambe dia. Ode nambe. Lu nambe. Aku dia ni romandrian. Oh, suka taman. Lombok nana ah. Pero kasi alam, pinitenda nata. Makar ka padangi, ada kayo ko pala rumah tangga ko eh. Salamat ako eh. Ang misi daya di situ. Yan naman owe ante. Ano ba? Karangnya kan kebiasa, puter apa ya sih toko karangnya. Bae, biasa lah berat ba. Toko ba kalang sama ko ba? Ba nanti. Pamit tuh jadi dia punya sari ya kan. Betul tak gaya beak kan? Betul tak ketemu aduh jalan-jalan. Agak sandas. Baga sejarah. Tak apa kami sudah. Hari yang kasih apa goreng ada nih itu. Makanya itu macam-macam tanda bunga. Iya tuh. Tapi malah patokan ini nggak tahu. Ada terus terang lah. Mungkin kan jolong, paling jolong ini kurang kasih gara kali ini masih kartu kita pendek working ini. Masuk ke mana lagi kan gitu. Aku yang pasti sama ada. Lima nabi. Kamu Pak. Wah, turun nih. Masuk pada suara ngopi wena. Ngameng tuh. Itu sabut nak rapi. Kalau tak ada situ. Kamu pakai. Kurma ini. Karoma.